ngamso la ban klem dayaro ya gane gashnong namar ba gane gashnong ding yai kadai gashnong kabapau nam ha hapo ri kasi jongi namar balai ngong pau nam ha mangi po orang sken dengi pu pentor ngilap yu ding sa potera yo ni dutit ding ye sa boy rukum ta dikilap pu pentor kilap yu terai ding yo ni bala ayong ni dring ding ye te kata kadai kijing pau nam jong kasnong ding ye baro kawe ka khasi jongi isong thu ba kasnong ding ye kadai kasnong kapapau nam hadu kata te kumta injam sa kapang kabangin ay ya kijing pensay habede bercollection kumta baro kia bertaya nga ngane chamunga beneru lasno kumene amanga kibri baro siapa ide nim de dikte bayong te yo ne da ipo kamera te kham ijrong da pe ni pi kham lengkot per kamar balai kajing ya le bat kajing pensai kam song ha kadur kam song ha karenyang kam song ha karyam kabej namar ba fitip bawat presiden gari India Abdul Kalam udon ya kadur kapam de ibang ban pej hendrekar ka India jungi ka pau nam ha namar mangi don kibriu kibaksat namanta gari bangi yo ya kibriu kibapau nam hadu kata-kata bat kibastat ru Hendrei nginang ne napo soyong menta hila dap skutu syai hila ya keleng ka konsulensi nadu na lingkoi syadu syane syathan dingye syadu syane syanang patau ngisong tu bagajing yale haman lagi polling station ka UDP ka bat ya kanam tam agabom nadu narang sken syadu syama maram ru kadai sak kanam tam jong ka UDP bat menta ka basa kajing yale kalong baik satang mangi kibriu kibadan hapo ka konferensi sayong bat kata ka pisa NPP namar hakine kimit kin swat kikali keleng kasinong hendai long kibas kem ngong yepi long kibas kem namar ba yo ba pitnum no piong ngilek meeting keleng saudong ngimyo baisya lalut lasi honte hapo dukan arspa dapan lauli darum ai danem gibawang kumta don tini dalu ai tangi gibamon mon ngongkum kata kamensim Ihap ban kampen jensur no kindiat namar minta kajingere ngilas tu ngilapat ya kanam tam na posoyong badhakar tarik latikna bai mahe irlong biang wemale jong soyong agabong Larisa ki pai ba keleng ke konferensi na baro kebangian na duki kenarit kia bertah hagabom ki kemi ki pa ki lip rong di ki kwa ban lek cika NPP lene sakano ka parti ndre kena te habari yang wang be hagabom balai gong kumta namar ki kena hi ki ladi clear namar ki kenarit ki dei kasur jong ublai wei ba ki kena ki Larisa jam penomla ban kertap dan lei ruem balai ngong kumta namar ba ki khon samla jongi hangne posoyong hadu kat menta kide kiski ki kwa banwan no ban kersyan batngi tang balong imat bagi layo ban sim pisa lane ban buhai ya kalek kawan kajing yo syong jongki ban kerdem hagi gypsy ban kerdem hagi bolero bat ban yo te scarf ban yo te maflar rendang las ngokumen Andai ngakir pa depi ki kon samla jongi ki badang don menta hapdeng kerta kababiang kacabing jompi kam dei sho bandang perkat oh bangi ngincu biang bai kumne tang bayo di kiat sisin sansnem long yo di yet pareng tang sisin sansnem la biang se election jongi kam dei kumta ki kon samla ken thei jongi tang bayo fong tu ka uniform badon da dur konrat hangne kajing snow meng snow thik kumalong chief minister ngakir pa depi kato kajing snow jompi kabalong kumta wekno namar bangi dei ki jat benriu ki barit pat ni dei ban ksat dala ka jong ka parti don lele ngapet ki don ki badan nomor phone nga ki labu status da ka dur jonga bat baong hanani ak sangkaro kumta kimbu shu da ka dur mahe kajing syapting jong kita ki kandidat kamdei ba syapting eno kadai yai nei baong kinarit Nada balai, na habang
ka pensyai ya ka ai ka bapir bitep kam daya banong man pensyai ka nong rim jong ka UDP lane ka HS PDP lane ka PDF lane ka VPP nganong kanong rim ka day mangiu jat penriu kasi ubangi don kam ya kanong rim banyada yu jat penriu la jong kam daya banginuan pensyai namat barok ki parti ki don la ka manifesto la jong Bat yang argiong hane itay la day kren kumar tengin sa 5 bed da ka case mo. Kiyong kumta ngong ka election. Lane ka constitution kariyan dia gong. You have the right to speech, you have the right to talk, you have the right to take part in the election when you are not the government. Timot mangil ngitip. Ngitip ye kene kajing sisa amlay-lay. Namar kilong kami jongi hadukat minta kisus ngap ngoy-ngoy kimtip ya kaan kapan syok yang ilane tang sudon bawan ai san hajar si po hajar wow los ngau ngau kuman mane balay no balay kilong kumta namar habangi wan ban pensyai ya kian kaan kam tray mo tang hapo syolong sen ba tray kaan ka tray naphang salensa bat kini kian khala kibala penap yang i kalap hatmir jong ka jingjar ngam kwa ya pi ko kilong kami jong kinong ding ye isane bat baro ki konferensi ki belon lang hane banwan man senran ye mehe man pensingan ye ka meeting namar ba ka UCC ba baro ki balale school kitip ka UCC kadai ka wei kaan kabala up yang yu jat bendriu kasi ban penjenjar ban hap hakaliu lap jong ka jing jersey ba kata ke UCC kadai ke uniform civil code kaba nagaan kum kani gajaan kadai ban knyot yang iuret pat UCC kemut uniform civil code kaba lada bengingi bakla ban ai biang sekiwai ke parti ngap ha ko kilong kemi kan kelano UCA kabamut uniform civil act balai ngaban pensyai ba namar ngiu nong kendong sotu man keski ngilai tang dagarep lada ngiwan ban pensyai kumne syuile ngui syuile ngoi kadai ni kamte sumak mak dawan terwas ajar tejing pensyai 4 long nganong ya pi balai ngahap ban pensyai kumne kane kan kadai bong uniform pisutu ong kasirong civil te kumut baro hingin habi long kumta lada ngilong an kata kamut kawai kaktin Berawai kari India nadu nakhli kamap India syadu syatrai na is jawas na wes ya is kumta terter kan long kaju kawai kaktin biapan keren kana trai ketagaan pinamla asyu banangan keren ketin kasih dah himnang dahar kana do bihabikai msya asyu ban keren kumwe bat kawai kaniam kamot bandebek tang kaniam kabakit sinsyar na po Delhi pinamla asyu banang malajing aseng oh ying manenga oh kineki kikam seng kidi kijonga pinuma asyo kumta bat kawairu kaktin katelit kawai kaniam bat kawai kajat bendriu pinuma asyo banong ngadu jat bendriu kasi kata kajat bendriu kasi rukan ngamlang celang tela dangam kajat bendriu pin mentoi kata kabanganong ngiyo te ma flor lang nela po rendang mansyat buloro pipin kesan mentah por election oh ke NPP kadai kababiang oh ke kongres kadai kababiang ngiyong mentah kadai kekinti nginai lati ke parti rinum bakin nyalam hi ya kasorka balai ngano ya pingan pensyai bahasa menek kendiat kata ke jingbu status ki beliau yang hane buak ang aksang garo baka UDP ru kapenyang Canadian cepo garo kata kadai ke jing sisa ngimong bahadu kata nginsang tambong ya dai bai banyalam bai ulai pendriu yu warusa kajing kendi tang kata ya kita kirang baki babu status ba persya yang ngada reply ru ngawang kublai sibun pipin kenal ngayo man pensyai bah namar ba habang ibu kertong waca garo ru Naka parti UDP ngitip syai pat bigi garo tekin lebi ngui so ngui tai tu mong wong lang tu wong Giu kasih hang ne patte dawan BJP ro ne kamyo pun mare syatai on yang mare tolong dadai kali iba kumno say for election hane bayo pisabun
Dawan ka NPP Roshu ya biang lah biang empep ya kentenrai. Maka dia ke UDP kami day nak kena kadau. Ka HSPDP kami nak kena kadau. Ka PDF kami VP. Balai ngan ong epi kumta. Kisah jiong beros kata kajing yakni jongi balong nong yalam ngim jula ban yalam hi ya ke sarkar. Ngagirpa di kinong mikmat yai maheru kumju. Banom kela jutang. Bahabangio banyalam emper lada dei kasuki home minister PHE minister tang bolong yang hakanong rem bapinnom ailat yaki an bakla kla bantep sya kanyamra yak jat bendriu khasi tang kata kabanga ngakwa batmi syakmat ban kenen hakam election namar mintang iladap sutu syai Galer NPP dakadang don hang nepo dingiai melumala rongong. Tos ngau pulam se namar mapi. Pia syat pia kentni kadai betang kajing sya penbe. Kam dai pida tip tenrai bakata ka NPP kadai kanong rim jong pi ka babiang Namar ke UDP kadai ka parti rilum ka bakhlantam hapor rilum khasi. Ngala ya kran cikiwe-kiwe rupan ngadong. Angin ailat iki parti rilum nyemban iki parti rilum baro namar kineru kimi kidan hakata hikalenti panyada yu jat bendriu khasi handai ka syong hakajing start jongi upat ba nong theput anam don bala epi banong manthit kajing thit umdai bathit ya kane ka khli umdai banthit ya kane ka dur devi ini bepinli ai kawang hakandok dang don lidar ya pi banong mantani ni kitidau banai penthap ini ikut sin spa ibadan arpau teli dai si pau arpau hajar mantan ini sin pria jengpi mantan po kendong lada dang don kum kita ngakirpa de pi ko kilong kemi dayo pisa si pau arpau hajar minta kene kenti ngap hangan batai kadai kane kabaya udoyong ubadon hapo khasi jongi lati tangda kita kimersiang balai ngong ti kimersiang ngatharai wat kinong dingya yalang ne dang don hakine kisnam ki balai cabor suara syanong jeri balai ti doyong donam andrai mentala khangno kata kati doyong liu knai ti sadang kimersiang kibadon nakasin kanar kabahe kila banti bankit bandi tang balong ki doyong ki dei badon hakajella jongi baladi noi kita samentoi tang ki katto kandengot upat bendriu khasi minta utur khong ya kata kapisa andawan mansam syapi pipat pimane blai sendon pisngau tik kumbana kane pila imdu sirta jong kejingim sakawai kan kebangan pensyai hapi lada pisngau dei saberkhat pha lada pisngau lait ro saberkhat pha kanegan kadai karostar recruitment policy kanegan kadai kaan thongkam thongjam haba baros kata nadu usnam nyau pawar kata kasnam kabak haba thongkam thongjam kalau bai marsau pau persen ukhasi bacatai syarilum garu kata karkom thongkam thongjam menshua mendai kiong upas klasik rupiok kam pas kelas 7 royok kami si kulom suyak tapi kita cisha mencua handai minta kanegan kelas dang man pentrai kam sada kumwai bat balada ka wei ka office kan don briu khasi khat san ngut ugaro undan tang arngut kamut msya syu ban thungkam yu khasi ban penyer kat nut ugaro kat bompat dap ugaro khat san ngut empat sya yu khasi ban thungkam biang i be katto katju hato yak manom yak mangi Kikun samla jongi, kipas PSC, kipas MA, kipas ki graduate terter. Kim yo kam, ngapai kinyak kali pok silong, kita menjeruai calm down. Kinang, Andai kata, kiwai kijat pendiri upat, nganak kali kila dapdon hak department. Bila apa sayu 11 12 tang balayo nya dai bai na libu skul ku. Yano syanyon, mendai ujat pendiri khasi jongi. Ngi upat nong kendong sane pate, siwele ngui ngai, kat supaya syata. Dang me kata kentin sane sengiru. Dang don ngatarai sane seding yai, kibong sabayo syata. Nganong ya pi,
Kam dai banong syabayo asyata. Syuong bet. P1 I hite dep. Ngite menta. La declare bet. Hagar punyau tarik. Kawang bet syano sumbal kabom. Mas i hanta kawang pit. Boy syadwar sungai sama timuin. Nanti menjok bet. Datang kata kabangan aku na pigo kilong kami. Kublai sibon ngin saya keren sibon kimat nomor dang dan sungai kue kiminting. Tangi dari kinting na kendiat ngin berta air geo laisi lewat hak simbol jongkabom. Hagabom! 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 Kublai sibon.